Ibanila karwan dan Lait-ïa ka jimpang jing shitom tuai na benda sta kongla bat kerlas kongla benyo jing khoi jing khia tuai na benda kolita walang badar bet tongni benyo jing khoi jing khia Nomor Laispa Sapuah. Laispa Sapuah. Galak mena babai bakio. Galak mena babai bakio. Galak mena babai bakio. Yanin yarek kishayin jautai. Waya royu traigen hallelujah. Waya royu traigen hallelujah. Waya royu traigen hallelujah. God bagi dan kishayin jautai. Ko himen ko para tongin sngongu yau jisu naga benda kanega step benda gasngi kabalang kareke gasngi buram jong ki archangel Bakhuid Mikhail Bakhuid Rafael Bakhuid Gabriel Bakhuid ki angel ke yada yangi ke bayale naga benda jongi bat ke ba pin ku borengi daga jinga ke jingal ku ka jongu tonginang sngongu yau trai naga benda ga jingai ye ki angel bat nginang ai tiru ya baro ka jing duai jongi lembaki angel bakin pelong yang iru kum ki angel bangin im barabor haga senda jongi angel da ka bayomat ya ka jing da baro tongin duai naga benda baro ka jing tumu jongi duai ru naga benda baro ki program ka badang yait ka jimpen krai jongi naga benda ka jing rakhe ya ka sngi buram jong nong seng jong MSFS u Father Peter Mary Mermier but nagabenta kane pi kikina kibawan ban yale yaga sports ban rake yaga sngi buram hagerukam kaba pi shongkhun ai jisu nangkarku kardo yangi baro yagi kikina baro kibawan shimenta yaga sports idwairu nagabenta kaseng MSFS la shai kasngi kabangi dang donru yaki brother kin smai kadu babaro kinegi jingtumu kilongi ba seizo inangai ti yagi ne baro lembaga jinga side lem jongu Jongki angel archangel Bakhuid. Ha kerteng uppa baru kon baru men siem Bakhuid. Amen. Kajinga jongu trai jongu Jesus Christ, but kajingi jongu blai. Lembat kajinga sulak jongu men siem Bakhuid. Kindon rengka bat pi barom. Ringka berpiro. Tongin sangesh por ben kuslai halaga donur kemen siem jongi. Nagabindaki pop baroki bangile lese ngim shimla snap bat kongu yaki angel bapasiao yangi hagalindi singking jongi banyait yagalindi jongutrai
Bon sin ngi kongu ya uksui ngi kongu ya ga jingkwa jongu da ka ba lepop da ka ba pintingit ya ka men siam jongi ya ki por baro ngim shim langit ya ga jingdon jongi angel tongin sangish por ban panmap naga benda baro ke lait ke la jongi bangin ang khot karpat sashasin ya ki angel kiri kuit ban ya side naga benda jongi ban ya da ban sumari ngi bangin dup job halor ki pop baro ki ba ngille pat king ngingop ngi kerni ban le Jisu beid map yangi sait kut yangi na baro ki pop ki bangile ya rap yangi ko Jisu lemba ki angel Bakhuid jame bangin long ki ba seizo bangin long ki ba job bangin ya janbat me da ka ba i sherhem ya me sashasin nga palam ha uplay badon hor baro Berapi komen ko para bangale pop shibun dagi jimparka badaki tin daki kam dagi jingle klek daga jingle palad jonga daga jingle palad jonga daga jingle palad bakrao e jonga namar kata ngakarpad ya Maria Bakhuid kabayaisa katei soti ya kiangel bakiri koi badyapi kohimen kopara benduai nagabinda jonga hautrai ublay jongi Ublay badan bor baro nis ne yangi barendala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingi bam jikut Amen. Hãy
lai nong ple Ajin ya long ka we Aru men sim Bakhuid Aga burong upa Tong inia duwai. Iduai ru nagabinda baro kibriu badon ki kerteng jong kine ki Angel, Michael, Raphael, Gabriel. Iduai ru nagabinda baro ki jing dumo jongi. Duai ru nagabinda ka mega Bible Convention katsau pat katsan tarik Oktober. Duai nagabinda brother Sajid Badjeri ki ben sawan ben yalap bad duai nagabinda ki bapang ki bashitam babun ki bapang ki niamat ya gabor kampala lembaga jing duai jongki iduai ru nagabinda ki jingantang bishop yai Father Ferdinand Dakar pautrai unkarku kardo ya ga jawai diocese iduai ru nagabinda ga seng MSFS kadbangi penkre nagabinda Sngi buram jongu nong seng jongi Peter Mary Marmia. Bayu try un pindon kam ya ki father ki brother baro nagabindaban pinpriang ya ka kubor babaha. Iduai nagabinda baro ki brio badon hapadeng ki jimpang ki jing shitam ki batyaha ki hospital. Ay baka boro try kanang try kam halo jongi iway pa iway pakindup yo ya ka jing khoi jing khia. Koblay may ubasam laki deiti haki angel but haki brio haka rukam bapela to ai haka jingisne jame ba ya ka jingim jangi hangne hasla perte en yada dakito ki ba ai hame ya ka jing shakri ba kalampod happening da utrai jangi Jesus Christ kon jame uba im bat sansha rengkat bat me haka jingalong kawe jongamen sim Bakhuid uble jenom la jenom Amen. Kecung pulih nak kitab cung penpau. Laki kathma hapneng. Mikael berki angal cung u kilayale thma persya yau yak cakor. Bat u yak cakor berki angal cung u kilayale teng e. Henry kilasya arem bat amdan jakasyu na kapanta cung ki hapneng. Ti lalan syab na arsut yau yak cakor bakrau. Uta useng kulong. Ya ubala khot uksuj pat usoitan. Unang syukore ka perthai baro. Lalan syat no ya u arsut sya ka perthai pat ya ki angal chung u lalan syop arsut pat u. Tingala ya sngau ya ka sur bajam habaneng ka baong. Lapoy menta ka jumpan imbat ka bor. Ka hima ublay chungi pat ka bor sensyar. Chung u Jesus Christ chung u. Naba lalan syop na arsut ya unang mudoy ki parai chungi. Uba met sngi uyai mudoy ya ki hakmat ublay chungi. Te kilay chop ya u dakasnam ukon lang brot. Pada kakten jong kasakhi chungki. Naba kim shem la eid yala kaching im. Wat hatu kaching yap. Kumta to syat kemen kopneng pat pi ki basyong hangta. Kakten jong utray. Isongo ya ublay. Sam Shispalai Pupra, number Praspa Sanpundriu. Praspa Sanpundriu. I know you tried us moon Nature
come on jong Alleluia Utroud and Rankad Bad P. Reka berhiro. Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kum u Yohanes. Kabrom amekutrai. Hakata kapor u Jisu walayoi yau Nathaniel bawan shau. Bat ulaong shapang jungu. Hakmi u Israel basisha. Ha uba omdan jing arsap. Nathaniel ulakali yu komno me itu yanga ujisu la jubab shua bo Philip unkot yepi menba pidan hapo uding dumbur ngala yo I yapi Nathaniel ulapaik tin yu uong ko nong hikai melong ukunublay melong usim ka Israel ujisu ulaong hu hato pingej tang namar ngaong hapi bangalayo I yapi hapo uding dumbur pin sayo I yaki e ki bakham kraw ban yakine batulaong hau shisha ngaong hapi pin sayo I ya kabeneng kabapli bad ki angel ublay kinyakiw yahyar halor ukon ubreu Ka gospel utrai. Kajing Yaro yaro eme yame ko Chris. Ko himen ko para bat pigi kinabait baro ha utrai Jesu Christ. Minta Sngi kabalang karake ya Sngi buram jongi Archangel Bakhuid, Michael Bakhuid, Raphael Bakhuid, but Gabriel Bakhuid. But rengkat but kini ki Archangel Bakhuid don bun belin ki angel happening. Kumba kindai kin hun ki angel happening. Baling don kam ya ki angel. Ki angel kilong. Kibakumno, kile ayu nagabenda chongi, kihikai ayu yengi. Larangi peit haga jingi kai janga balang, yaga CCC, jingi kai patenrai janga balang Catholic, nadu number laispa arpo pra hardu laispa laipo hindriu kakren shepangi angel. But hangne kabalang ka karen pensisya, but hikai pensisya, ya ka jingkardor jangi angel haka jingim jangka balang. But kumjuru haka jingim jongu Jisu. Mano bade ki angel kilong ki mensia. But kilongru hakatkum ka jingle chongki ngikot yaki angel kabamut ka jing shakri bat ka kubor kilong ki bawandra ya ka kubor na uble hangi bat kumjuru kilong ki ba shakri ya uble ki ba mane ya uble kabalang Catholic ka hikai yangi ka jingdon jongki angel kalong ka jing shisha jing shisha jongka jinge kane kalong ka jing shisha jongka jinge ladang inge ya baru ki jingi kai jongka balang jingi kai jongu Jisu jingi kai siapang ka jinge ngi haben ngetru siapang ka jingdon jongi angel ki angel kilong ki paralog jongi ki angel kilong ki paralog nakabenta jongi ki angel kilong ki nongyerap nagabenda jongi ki angel ki I barabor ya ki kemat ba pernai jongu belai
Haba ki yo i ya ki kemat ba pernai jongo balai ki le ayu ki syakriya ubalai ki mane ya ubalai kabamut ki angel ki hikai yangi ban mane ya ubalai ladangi id ya ki angel ngiru ngin yo ia kane ka jinglong hangi namar ki long gimen siem kila bandon hamal lagi jaka bat kila ban yarap yangi haba ngidon marway haba ngiduai haba ngibam habangi ay, habangi yalakai, habangi pule, habangi lejing leit, nadong syadong ki angel ki yada yangi ki sumaringi. Minda ngin seped katto katne ke binda naka Bible syapang ki angel. Ngila banyo i iya ki angel haka jingim jongu lot. Ki angel ki arab iyawu lot. Ngilaban yo yaki angel bayarap yawu Abraham hawulum Moria kadba umudban dong tari yawu Isaac kaketi jongu kala sange hakaler namar ki angel kilabat yawu ngilaban yo ki angel ki wanra yaki kubor jonga jingka jong ki kon bala kular Syapanga jingka jongu Isaac manobala itu yawu is Abraham bade ki angel kasara kan sepun kun ngilaban yo ki angel ki arab ya ka Hagar ha ka rikenja ngilaban yo ki angel ki ale ya ka tema banyada ya ki pad Israel kam kerpang ladangi peit na ka kitab Isaya nong ya tulepa ngiyo uwe wangel ularung haka jaka sa jonggi nong Assyria badula pom lud shilak prapo hajar ngud ki sipai ladangi peit haka jingim jongu Jesu ngilaban ki angel ki don barabo rengka badu Jesu nadu kapor balayo ya ke kubur ha ke pertai syapang ga jinglong snam u Jesu ngi ya ki angel haba ka Maria kalayo pidiang ya ke kubur syapang ga jingka jongunong penim u Mesaya u angel Gabriel ulawan banai kubur ya ka Maria bat kala pidiang ya ke kubur jongu bale lempa u angel Gabriel ngilaban yo yanda la ka ya u Jesu ki angel kilawan rabiang ya ke kubur syaki nongap lamborot laka ya Jesu unam penim kaburam jang kaperte kane kalong jingruai jang ki angel yanda u Herod umut ban peniap ya Jesu ki angel kilayad rengkat badu Joseph bat ke Maria banyada iya Jesu banang ta ter haba Jesu usa saupu Sngi ha rikenja ki angel kilawan ban syakriyaw haba ula kentait ya ki jimpen shoy na uksoid nang ta ter ladangi peit ha ka jingim jongu Jesu ngilaban yo ki angel kilayad rengkat badu barabon kadbau Jesu udang don ha ka per Getsemani ki angel kila Lait-ïa rap yawu ban Pentecost yawu ngilaban yo piang yanda Jesu ulayap ulami panna ki bayap ki angel kila ay kubor ya kita ki kinde ki balalait jingo ya Jesu haga jingtep Jesu omdon shu hangne ulami panna ki bayap kane kalanga kubor kabaki angel kila ay hakita ki kinde ka kubor jong ke jimpenim kalawanra hangi lembaki angel yanda ki apostol kilalingo kadba kidang peit ya ke jingshim no jingkiu jong Jesu shabaneng ki angel kila ongyeki pipeit ayu Jesu la kiu shabaneng nangda kila batay yeki ban late pinkre nagabenda ka Sngi buram Pentecost bagi angel kila ong biang Jesu unsawan biang ban bishar ya ki bayim ba ki bayap ki angel
kila itu hangi syapang ke jim bishar kaddu ngila ban yo iya ke jing tre jongi angel ha ke jingim jongu jisu bad ngila ban tip baduk suidru la ong lada pikongu yanga ki ublayun pa ya ki angel ban yada ya pi nakaban shamong ya kamet ka parjampi kabamot ki angel ki don ga benta kaba kongsan kumbangala ong ki angel ki long ki men siam ki angel ha ka jinglong jongki ki long ki men siam henry ha ki kam jongki ki long ki ba shakri ya ublay ba shakri yangi ban ngila ban yo shushu kumno ki angel ki Pentecost ya ki nompop habang ipait naka kitaba Isaya nong ya tulepa ka ba Henryu haba ublay wala kot iyawu Isaya nong ya tulepa ban shakriya ublay u Isaya nong ya tulepa uang ngalong ubru ba jakliya rimyang shindur bad ngasa hapadeng gibru ba don girmyang shindur ba jakliya bad hakada ka por kisarap kilara uringa barhem bad ulakta ya ke shindur jongu nangta uisya ula ang pano yanga nga koloy ban shakri namar nga snow koy na do ka por sarap kilawan ban kata ikirimyang shindur badu tulij ki angel ki Pentecost yangi nangta ladang ipait na ki kam jongi apostol kabakadar ni pule kadba u Petrus udang sa habendi angel kilayarap yawuban light naka patok baru Petrus ula mina ka petok ula Lait-ïa ka jakasa jongki bangait baru latid ya ka jengkang nangda kawe ka kinakinde shakri kalawan peit bad kala kemen palat ben yo iyaw Petrus kala Lait-ïa tu shaki para bangait ki badang duai bad ki ong ula banlong u angel jongu Petrus kumno u Petrus ulawan mi nakapatok bad ki ong uday angel jongo Petrus kabamot ni iway pa iway ni don uway angel ubayada yangi ubaya sirim badni ubaya sirim badni kat kum gadur jompi ki angel ru ki don dur man pa iway ni don ki angel bayad rangkat badni bayada yangi basumar yangi kabamot ni deban ri sumar ya ke jingim jongi kat kum ga dur jongi angel kamda me pigi kinna pidi ben sumar ba wat num pen sausi yau angel ubayada uba sumar yapi bangi don bon gi angel ban yarap yangi ban yasrim badu trai haka jingim jogi ban naga taka daw ko himmen ko para ni don gi angel ladangi peit naga shiti shaki hebrew iwe saw iwe kat henry baharo niyo syapang jingkedaw syapang angel ki angel ki ad rengkat badu jisu kabamol ki angel ki don gebenda haka jingim jongi iwe pa iwe ban penim yangi nakapap ki angel ki pasiaw hangi bonsin ngitip haka jingim jongi kadon ke jingtinju ban lepop kadon ke jimpen shoy ban lepop ngayus no syapang uwe kina samla uba riubelay uba duay barobor henry uksud ulay siyaw na marukwa ban long riubelay bad uksud ustang ban pen shoy yaw bad kadba udang sya pen shoy da uksud ula duay sya ki angel ula duay sya ki archangel bad uong kadba ulas tang ben duai kataga jimpen shoy kalapet na u namarba ulala ben yo yaki angel kilawan ben yale yakatuma persyaya uksoid baduksuid lapet badula om katkum ka jingdo ka jingdo wai chungu ulay yo barasau liang jong ka jingtia chungu layeng ki angel ben yada yawu bad kidang be ya uksuid na u uksuid ulong uba penshoy yangi uba bisni yangi haba ngistang banle eki kambaba te ban be ya uksuid ngidon kam yake shipai jong ka beneng ki angel kabamut kilong ki shipai jong ka beneng
tongin kot kerpad yakin ke sipai jong ka beneng katkum ka jingi kai jong ka CCC nginang ngeit haki jingdon jong ki angel namar kia jan badu jisu kia trailang badu jisu ban penim yang ina kapop ban penim yang ina uksoid tongin duai syaki angel jongi bakin irap yangi bakin be ya uksoid bakin yada yang ina ki jimpen shoy bakin yada yangi kadbangi lay jinglay kadbangi don marwe kadbangi tia marwe kadbangi kerkod kadbangi yale yake sports kadba ngile komen aki angel kin yarap yangi banlong ki Bakhuid haga jingim jongi ngin kaprip yalaki komad jongi ni duai syakini ki angel kamdame u Mikhail Bakhuid Rafael Bakhuid Gabriel Bakhuid bakin pinsngai yangi bakin yadai yangi nakaban ngop hakapop bakin wan rahangi yaka kubor jong gabeneng ka sur jong oblay bangin yajan badu jisu lembaki angel jisu biit karku kardo yangi pen slek yangi pen kantang yangi hakane ka Sngi buram jonggi arkengel Bakhuid bangin long shishaki kun ke bajan bat me da ka bayalong paralog bat ki arkengel bat baro ki belin baki angel jong gabeneng enyaro ya utrai Jesu Christ tongin iang tongin plai ke jingej nganget ha ublay upa badon bor baro unong tao ka bening bad ka kinto bad how Jesus Christ ukun ba marwe chungum utrai chungi yau bala puna men siem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti bala shalebein po Pontius Pilatus la sanar panayabu ulayap badla tep yabu ulakyasha ki bayap haga Sngi kabalay lami pad ne kibaya ulakyo shabane ushang shakamon ublay uppa badon bor baro nangda unwan pa ben bishar ye kibayim pat kibaya nganged au mensiem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingyaslo ki rikoid haga jingmap ye ki pop haga jingmi pat kado haga jingim bam jekut amen Laispa ndrukusa Laispa ndrukusa ya duai ko himen ko para baga jingkiria janga bar jampi kan long ka papriang hun ha ublay upa badon bor baro to tran jeng chikinyane ti chongpi na kabanta chingaro ko buromat ka kerteng chong u ka chimentoyengi pada ka bala mako chong u baro ko wei ngi terwa hame ia ka jingkinia ka jingyaro ko trai bar ngi kar padrit ba kumba lara dakikti jangki angel hakamat ka buroms em jame kumdaru men pediang hun yaki bar to ai bakin pen men doi yangi naga benda ka jimpenim
da ukris utrai jangim Amen. utrai undon reng khad bat phim Ringka bat phi to ken diu ya la ki donot ngi kente ki shau to trai. ngai ngu ya utrai ublei jangim Ka shong hok bat katay. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai ka deiti jangi bat ka jim penim yangi haman la ka pot bat ka jaka banai ngu yame ko kin rat ko pa Bakhuid ko blei ba don bor bat bam jekut bat ben yaro yame klemput haki archangel bat ki angel jame namar ka buram ka ba ngi ai haki angel haki ba mehi mes ngohon ka pai shaka buram ka palat liam jamehi bada ka kerdan bakrau bad ka buram ba palang jangki ke pen pau ba melong u bakrau ba kalam kod bad kumno